igihugu abo bakomoka ni u Rwanda, ni Banyarwanda, ariko bafite inangamuntu y'Ikongo. Okay, tunataba umuvugizi w'ingabo za AFC M23 Wiringoma ari kuvuga ko abo ngabo bamwe arimo bafashwe bari bagize umutwe wa AFDLR bakaba barafatiwe igoma, bakaba bari hishe muri SADC ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Akaba avuga ko bafite indangamuntu ebyiri, yaba y'u Rwanda ndetse na Kongo. Rero bakaba barahawe indangamuntu za Kongo n'igihugu cya Kongo, nyamara ari Abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse bakaza guhungira muri Kongo, ariko rero bakaza kubyara abana. Abo ngabo nabo bakaza kubinjiza mu mutwe wabo mu mwaka w'1994, akaba aribwo bahungiye muri Kongo. Ariko rero munyemerere makuru y'uyu munsi tuyahere ku inkuru y'akababaro yo itugezeho mu kanya gashize ku rupfu rwa guverineri w'intara y'Amajyepfo, akaba ari agace kafashwe nyine na AFC M23. Visi guverineri ushinzwe imari n'iterambere muri Kivu y'Amajyepfo, Bwana Gasinzira Gishinja Juvenal, akaba yitabye Imana ku munsi w'ejo azize urupfu rutunguranye. Rero akaba ari inkuru y'akababaro yemejwe ndetse ishyirwaho umukono na AFC M23 ku munsi w'ejo, bavuga ko ubu ngubu yamaze kwitaba Imana atakiri mu isi y'abazima. Ni inkuru y'akababaro ku ruhande rwa AFC M23 ndetse n'abifuriza amahoro Kongo. Uyu mugabo akaba yarashyize byinshi ndetse bakaba baramwizeriyemo nk'umuyobozi wari uyoboye Kivu y'Amajyepfo ndetse nk'umuyobozi mwiza, ariko rero akaba yitabye Imana azize urupfu rusanzwe ariko rutunguranye. Nanone inkuru yindi rero tukaba tuzayibagezaho mu gihe twazamenya icyaba kishe bya nyabyo uyu guverineri w'intara y'Amajyepfo, ndetse no gushyingura bikaba bizajya hanze ku munsi w'ejo cyangwa se uyu munsi nimugoroba. We ujyibana natwe nzakugezaho amakuru yuko azashyingurwa ndetse n'icyamwishe by'umwihariko. Muri Kongo intambara irakomeje rero, cyane cyane muri Ovira. Ubu ngubu intambara irakomeje cyane ko nyuma y'uko AFC M23 ikiri mu biganiro yaba idwa muri Qatar ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone rero bigomeje kugorana kubera ko nk'ubu ngubu amasezerano bari basinye y'amahoro atari gushyirwa mu bikorwa, ahubwo imirwano igikomeje cyane muri Kivu y'Amajyepfo ho muri Ovira ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ibya SADC nabyo bigomeye kuyoberana cyane yuko nyuma y'uko batashye batsinzwe ibikoresho byabo bikaba byaraciye mu Rwanda bitaha bisubira iwabo. Noneho perezida wa Afurika y'Epfo Ramaphosa akaba yaje guhura na perezida w'u Rwanda, bakaza kuganira kimwe bibiri, ariko nanone rero bakaba bagomyeje guseba nyuma y'uko bagendaga bashyira amajwi mu Rwanda y'uko ngaribo bisha abasirikare cyane babo. Ubu rero ni byinshi cyane bigumye kugenda abishyirwaho mucyo, ndetse Afurika y'Epfo ikaba igumye kugenda ijya mu majwi igaragazwa nk'igihugu cyatsinzwe ndetse kigomeje kugenda giseba. Ku munsi w'ejo bundi hashize nibwo umunyamakuru ukorera igoma Steve Wemby yagiranye ikiganiro n'uyu, navuga ko ari we uhagarariye igisirikare cya AFC M23, akaba yitwa Colonel Nanga. Bakaba baramubajije ibibazo byinshi cyane ku bijyanye na FDLR, SADC ndetse n'uko ngo bafata cyangwa se ibiganiro byabo
bimeze hagati ya leta ya Congo ndetse n'igisirikare cyabo nyine cya AFC M23 idoha muri Qatar ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko cyane cyane reka twigarukire ku iki ngiki yamubajije cy'ukuntu umubano cyangwa se umubane wabo n'u Rwanda uhagaze ndetse n'uburyo ngo bagumye kugenda babashyira mu majwi yuko bafashwa n'u Rwanda. Yaje kwemeza yuko rero ubufasha bw'u Rwanda butabaho ndetse nta n'ikintu u Rwanda bubafasha, ahubwo nk'uko we yagumye kugenda byivugira ubufasha cyane cyane ku bijyanye n'intwaro cyangwa se ibindi bifashirizwa na Congo, dore ko ngo iyo bamaze gufata agace abakongomani biruka bagata intwaro maze bakaba arizo bifashisha. Yagumye agaruka kuri byinshi, wowe ukande subscribe kugira ngo ujye ubane natwe, maze reka njye ingaruke mu kanya ntizimbye mu magambo tubive imuzingo byose mubwire amakuru yose uko yakabaye. Njye nitwa Mupinga John PTSF kuba ingini Mupingaji Empire. Nimba uri mushya hano, icyo mwisabira no gukanda subscribe hasi maze tukajya tubana nkakwigerezaho amakuru yose, makuru bakajya bayaguhera igihe nawe wakoreye subscribe kuri Mupingaji Empire. Uri umuntu w'umugabo, murambigushimira, reka wikomere mu mashyi uri wacu rwose. Ngaruka mu masegonda makeya maze tubive imuzingo byose. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Thank you. Umuvugizi w'ingabo za AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo nk'uko bigise rero yamaze gushyira ahagaragara ndetse anatwika zimwe mu ndangamuntu z'aba FDLR bafashe, dore ko avuga ko ari abanyarwanda ariko nanone bakaba barahunze u Rwanda bitewe n'amarorerwa basize bahakoze, dore ko aribo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bagahungira muri Congo maze bakaza kujya gushinga uyu mutwe witwa FDLR bagahabwa ubwenegihugu na Kisekedi. Ibyo rero akaba avuga ko AFC M23 ari byo yaje gushyiraho umucyo ndetse bakagumya kubitiranya n'abavuga ko ari abanyarwanda, bavuga ko ngo baturutse mu Rwanda nyamara ari abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ahubwo abanyarwanda banyabo akaba ari bo bahaye nyine ubwo bwenegihugu bakabaha indangamuntu za Congo nyamara ari abanyarwanda banyabo. Umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga musi w'ejo bundi hashize nibwo yagiranye ikiganiro kirambuye n'umunyamakuru ukorera Igoma Steve Wimbi, ndetse rero bakaba baravuganye byinshi ariko mu byagarutsweho cyane cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byanditse ino nkuru, bakaba baragiye bagaruka ku kibazo bamubashije bavuga yuko ngo Alliance Fleuve Congo yaba ifashwa n'u Rwanda, arabihakana avuga ko bitabaho ndetse u Rwanda ari igihugu bafatiraho icyitegererezo, dore ko ngo ari igihugu Congo yakabaye imeze nkacyo, ariko bikaba byarabananiye uyu mugabo Kisekedi. Wowe kanda subscribe, reka ngaruke tubive imuzingo byose.